na más o menos 12 millones de pesos fondo ya aloca el Department of Labor and Employment o DOLE para na programa de Emergency Employment. Uno na prioridad beneficiario en este programa amo mga mayores del mga bata con quien identifica como víctima de child labor. Según con el director nacional del DOLE Cicinio Cano, manera este del gobierno para na kampanya terminal child labor na país. El DALE según asistencia con mga mayores por medio de un busca la vida na koordinasyon con el barangay. Ang priority natin ngayon, tulungan yung mga parents nila. So para naman mawala sila yung maiwasan na yung mga child laborers, doon tayo tututok sa parents. Of course, meron tayong advocacy na dapat yung mga bata mag-aral. Yun naman mga parents, para naman hindi sabihin nila, wala kasi kami trabaho, kayo mga bata tumutulong, o sige, paaralin ng mga bata, kayo mga parents, bigyan kayo namin ng opportunity for some livelihood assistance. So, kasama yan sila sa priority namin na mga sektor. Para con un maestra si Arlene, grande ayuda este programa del DOLE especialmente con aquellos mga pobre vivientes. Por causa según na razón que no hay trabajo mga mayores del estudiante, ta afecta según este na estudio y attendance del mga bata na eskwela. Cuanto según estudiante, maskin menor de edad ya decidía lang trabaja y no hay mas continua en la eskwela. Uno sa problema, ang mga bata tan absent kay no hay trabajo. Ang question to pregunta to, abla, por que man, ano palang trabaho ng tatay mo? Wala. Nanay mo, wala. Na paano na lang? So, very good, especially kami aquí na school, grande sa impact na learning gani dal bata. Kay number one, good al dila attendance. Este unana si Rowena, él y su marido ta está no hay permanente trabajo hasta este mga tiempo. Aber puede suportar con dila 6 anak taman benta según él, un clase de vitamina y tiene ves mga merienda. Alegre él na programa del DOLE, siendo grande ayuda este para tiene busca la vida sila mga pobre y puede continuar en la eskwela di ila mga anak. So at the same ko, matulungan din namin yung mga anak namin at saka makapag-aral talaga na mabuti. Pag meron talaga kami na halimbawa na yung puhunan o kaya maano, at least mag-guide namin yung mga bata. So ano man yung pangangailangan nila sa school, ma-follow up din namin. El coordina según el DOLE con el mga Barangay Council for the Protection of Children para identificar mga beneficiaryo del programa. Crisel Almonia, Dateline Zamboanga.